hami pasahat to koraspir so tidak berdua asa firme na po kibalu-balu pasalongan firma to dimura at kamanggong nami ala takas do diberi kami hamu namar hamaranggi do namar boru dinapatubahon ulaon sa batuan dinapuro nami on do surah hamuna jadi itong nawalan sa muli pero na koraspir na boy takpasal kami to hamu dibuli-bulian na puro nami on at kabarita gabi barita horas na nalaw bigyan nami guzuran dari nanayin pasahaton at dalang itayang nami ima berbidehon ulos ito kapit yang nami tomat dari bata dibuli-bulian na puro nami on lang torok mariamok na pinokpak dapok akan na niluluan aka pahokku naso dabo rotak dobe di patutuhat tadi budi-budian dengan poro akan ada lagi di pasikolaan dilihat Tuhan akan bistar jadi itu naso dia benon dalam nami mamol hamu moro kami mulang pasahaton pasu-pasu membadang mulang anai moro na pasahaton pasu-pasu itu di Tuhan di batang lain pasahaton kami yang mengalami pak mama nova pusi tapi lalu Kapal be gerkan pohon sanari, ada berbeda kita masuk negeri Somaliman. Jadi
Kebabahoku nomor rumah tangga hingga sejak bulan ini melayak tundukan ada nomor rumah tangga sejak beri obat Moruono Pero itu sih. Kuaran Kuaran Guru masuk mengisuri asasa masing-masing naudi masing-masing ngeringan lain nama kasih Ami ulah-ulah murah juga kasan ikion tulang dong Sumatera Muna oh juga kasan yang karena saya tanya kita nama katayon lima taringot abang muda nih lima kopi saudina kopi olit kopi sudiso apa aku berapa Atau udah lo main kita sa
Dulu udah di surga, udah sempat melihat akak paupunya. Semoga para paupunya sehat selalu dan sukses selalu. Dan tolong Hamuna Sude, Poparan Opung Julius, kompak selalu. Itu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya diamanatin bapak saya ulos 13, 3 hu anak, 6 ke guru, 1 ke Pangguaran, 1 mewakili Pahupusian anak, 1 mewakili Pahupusian guru, 1 lagi buat Pahupu siang Pemalang. Masalahnya kalau Pahupusian Pemalang dan ilean oleh murunya atau Roma itu menanggapi Dison le dot ko akai botokku songsongoni dot amang borukku naman tinudot rodo hami sian gurning pengulian nakingyan nung hami tonggo na sada hami disi yak kalaiku dot ibotokku dot songsongoni nang sulihamu amang boruk naman tinudot alai didikyon ala hami dotong ulira ya kamu baru nami tong yala ujung na bui hami itulang nung simatua baru be kubangulian dilian nani tong do las rohan nami be kamu baru nami ba budima jadi songon hami naro di sunungan ima apala pemulihan ni anak sinur 2 ima di laiku amal jikirina hinan rasudi ita ngatong mabuti alito gua tao jadi disuruh hami kemudian ni leku ima to songon na pamurpitang yang mu ima dinaong manggulingari
na boru manang na oras munon. Jadi bolo tumpe tangiang na buhay pasatami manabay do pangurubya katangiang ni hahaku na kingan do akababakku ba tongma lasura muna molope tubuyak kon akamangoru tong nama akada tangiang warna tong ni amang udah nakingani ba pasat pasok mahami tuhamu pinapalmi na borwar maghitid sa pangulian. Jadi bolutuk songonipe anon na boy upasatami unos pasu-pasu hasatan ni pasu-pasu itu atau kamu beri kami ulah-ulah muna unang dinilai kamu alani balgana gajamna dohot hargana alai ber kamu mah ilas ni rohanami dinaboy ilohok kamu amang boru dotole kamu nama tinulul selubut ulah ngajagaron ima songon par moding ina borwa kami binang ulah-ulah muna masalah simtuhana ubiga kami muse ba ungatun di dalam Tuhan akatan yang ni naboro anak tolu boru onom masa sekaligus ubujo mamuse dohot pahopu pangkuari dohot pahopu sian anak dohot pahopu siap bor Nami, cara bismillah muna, sampai sangat, negara namun, dengan sejauh tak pernah maralaman. Jadi kami keturang ni, negara namun, lawan kepada cuma Tuhan muna, lawan kepada semua muna. Soalnya masaknya kata kepada negara namun.
Kemudian dia katang yang nami, dia kurang bernama si Purut. Tuh dua anak, ono baru dan misalnya saya. Bahwa Masuk kita, masuk. anak saya no saya bawa baru. Masuk kita masuk. Masuk kita mari. Yang kada mangdok day na terlunggu bima di hamo pinoktar ni bebera na abriso ala habi dotong tulang ni sudah ni kaham berteri-teri habi dotong tulang ni si ida ate parwa kami alai moro petung sian gurning hararona sa tulang na rogo tadi moro tusuntok kami fenno nakabapa mula sinurat ng mga luluhanda Nauli ako. Ulit, inarubok kami. Jadi pada tu dia kan non, pahitian di baso-baso di masang kami. Siapa yang katulang muna. Terok buat tu copiah bro. Ingat mu kan do pasang Kami ang So pungkay. lima, ada siapa yang katulang muna. Tidak pun tidak kami pada sekolah. Nolan. Mauli ato. Di Abu Nasaruda, Kompari na puro namin, naik rumah kami, semua nama Dewi, pasator katanya, Dokter Mamu, abang nama kami, Kami. naik rumah kami, pasator puro sono, dari sini namin terlubi, rombongan di tulak, siap putar tinggi, rodo akan berberibu, sosok selimo rombongan, untuk soal dia benar, visi hazardana, tomalah seramuna, Kami. nama kami nama batusi, Baik. baik.
Itu masa yang luar biasa. Rosian Pekalongan tolong na maulibuntos ma na ibuampo di Madua di Inang Nayon. Tanong mo bima di hamuna
tulang rusuk nami si Bulun do si Tangkang do si Bulun ako bungas rohan nami di Karorongon at tulang nami ima pangulian ni Bertali-tali anak si nomor 2 apala subima hamun obat kay kami maulo pinang kulukuan ni kami hamun sada bersada salun ama hamun obat sangihap kumarsangapi kami disukubek kami balos ni agka-arat na pinukan ng kaputa na barjuluy nabuhay kubek kami pasanapot amuna si matuan nami tulang nami dookong nami las marawang muna. Tayo namin ito matarabadagi ang matutu nila Tuhan marihal mo kapag nabi ang pangorasa si gabi na diula si silur na binahati ako na salunan ng pinagkuhan dinarap doon ay si Diyo sa Diyo matutu ang kapasaya mo na ditulutulian nila poro namin tulu-tulu aka pangomon bolo may ribarbatik yan lagi di masa tabur tu hamido akarengi si Diyo suara martanya mahami to matarabadagi tumpa soro pinagkuhan dua aliran doang tutur nomor nobian orang sabi selalu dan raja benar bacalo saya udah benar mari abuna ko kami nama kalian soal lima soal atau bertulis yang kami Amang bagus nami asal sepahami ang tanong tumor radong na tulang mo supaya tayo mga kontak sa panahon Mengarani mga kusimawa namin mga anak sa tangan perbuatan sinura Pasangan Kusmauna Rambo kemudian anak sa bulan Untuk masih matuan namin Kaos kusokong walau namin Aku lihat nomor lagi Rambo Asa mangaliat kami, kau jijima upacat kami, buat speak ni kau di gua muna. Mengarani mo namin ang kaos pinagkuhan
nakasinurat pangulian niya anak sakangan rat do guru nami do parigan nami uhud do bulan nami. Dia boleh ate ma grupo kami tuha muna gelengan kalau berik kami itu anu sangat sejak jagat kami baik kami. Jadi aswanan. Jadi soal ini itu menurut nami tidak ada hal orang saat tinggal pagi. Lagu itu natural lima rapotan pantuan. Ini masih orang nami Gabi tulang. pas patunani mamuna lagi telah sewanan. Ini pengen ngabun tapan kupahami kami bulan muna langsung ramade. Gabi tulang, gabi. Di tahulok sono payun nami bulan muna nakuha ni anak sakaga. Anak ini natuwa dulu. Alai Roma dua perpul pe hamulai kuda parni gitu. Gabi, boy. Perpul pe hamu. Alai Roma pe hamu. Roma dua na. Kata dulu undang. Ini dong. Saya ada. Dua. Oh, langsung. Pasangan. Nomor 7. Nomor si nomor 4. Leon Suster nomor 5. Leon siap budak. Nah, kasah ini. Kalau manusia kau tukang kuari. Kalau manusia kau tujuan anak bawa. Bawa pusing anak, idea. Kalau manusia ini. Kalau manusia orang. No, idea sepuru. Dulu lah. Ibu tahu nama saya. Marami dia mata di bata. Isialah orang menuhana di ita yang marai pasukan super makikenon. Seperti gurang mari hamu koparan ni natujon. Molo kami go hinauli ni loro namang. Hindi na magaganda, hindi na makulina. Buhut mas lihat na. Ang giyak na siya kuat. Dia papagaybiyan, dia makakurasok yung mga sulan ngayon. Ito ko na magkaribata. Berdasar hari dahulu orang dari dorong dan berdasar bulan Nasr Batua untuk minta satu tahun yang mata di mata. Jadi kami roh sekurang itu layangna. Atas kandang bahan lain. Narabi pasahat kepada gorin berdasar kalian. Hakayiro nama doksat bari danauni. Ini kibara siya Tuhan mutuasi. Dikit hari yang lalu Tuhan untuk kedua. Lain yang tidak isi uang masih dihamu pasatu tangga. Jadi nahura kami perduwe lawan itu akan diringan. Kamu masih pakai inti lain ugai boy Allah. Alat Tuhan. Jadi asalkan gunung perpar setuju nilai namo. Lapatangga. Alat nama tinodohon. Sahana kongkongan ikuti maju ke sana Asal sebab punamyo.
Lama kabutan naudi asal pasatani terbuat ke naudi di dalam sakaka umur beda mama. Yari na uli, yari na ringgan, di patakot ni Matanyar yo. Di batu pahamot kaum nami do. Ima ulaw na zagar. Tu na nami na usang na tuon. Saka ibat kaum sa jamu, jagar sa tuanaman. Jadi malusong adibe, akaw baru. At ang maliatin na huwit at lukok kami di patikyanon ne. Lasang maroha muna sa luhut na kaum baru nami. Uberi kami di sana ni roha muna. Tumasala sa tutunang roha muna. Asa dupang matutos mo na tuwa. Asa agi ang mapagabi at kumadalam sa kadua. Ari mo na kaum baru nami masaluk na gabi. Alahudahabi takasaw mo masko. Jadi sa mga kaum baru. Wala ito sa mga tihara nami. At kaum baru muna si matua muna. At kahula-hula muna. Lasang maroha muna ang baru. Sa Manila pinabuhay ito ba di para tulatulong namin itikyon eh. Walau bisa manilaki manila na bulan bolas bir na boy humok kami. Asa doktor masamunit na tua, asa firma tutupok di bondor pasarogan. Firma tadi mana sa luhut akong bor namin. Dahil betul-betul ng aga. So man, anak na hubok kami di Patikyanon, terus marapat kaya manggol. Jadi Guru kami kinumpar ni ng Boror. 25 anak. Roma Husulu. Maju. Terus itu Boror orang kuat. Kemudian dokter tergambar. Mulai akhirnya itu maju ada yang bagus di pekerjaan. Ada itu ku suster. Besar jatuh. So orang itu dikasih. Kalau saya diri dari kau ulos, maafkan ulosmu. Pas malam itu sudah suster dah. Orang mana hari nama kembali di suster orang dia, memberi Celestial, dosonya sudah dipakai. Atau pasal tahun ni, Allah sudah rabot ni, maka itu namanya lain namanya, bagaimana nak pangsi. Jadi langsung kita siap
Nilai namin o iboto namin. Siyan lugat tubuh namin siyan Pemalang. Jadi ujung masuk lesi rosi do itu. Om titipan non ulos siyan lay abang lay muna Madiyo. Siya Pemalang nang songoni siya bapak si Isen. Jadi bahasa talaki ulos isom. Sepakat harut kon nang songoni lay simak joran. Dimana boy dokter talaki Tuhan ini. Jadi sonari pas satu nari mah tulay namin ro, kaya namin ro, lay namin na dua. Asal pasal tani sari-sari pagiling namyo. Kapan jukod lang na uli na ikat. Ang jadi hani galing namyo.
Walau pintu sono na boy ubek kami pasang apo kamu na ilaw na jagaran nilang namyon na por munaon balas marong muna at tulang Grabe mga gabi. asing marwani di bara sa tingko masong na dua asa hartangan ina kana tuhuta bela sa luhuyak katang yang nihamu si matwa namin rakdo yang ka opong namin tulang ruruk namin sok-sok ni dita naman baliban o matong apon namin matongan siya lumobil maliya muna si matwa namin opong namin pangulian na makamami molo peso manina boy at kampung ko basat kami manupok kamu kelas marah muna asa titik natin mo ba bulu gas di rumah kung sama dia begini bagian namin manupok kamu kampung namin si matwa namin masih kurang tapi asuna. Ya, mati tuh. Jadi langsung main naruha. Mana tema among baru? Baik magundang sopa law si utong mawawasan atas seperti.
nagtutuwa namin yung inang naman mo. Hatari nagtuwa-tuwa na matrok ko na sa tinaw. Ay magdula-dula may na pinagtutawdan. Sa luhuda ka tatang yang ni situan na toro, narap na ulang-ulan namin. Hok mayat tumapon namin. Asa pa nga may nalagkuta, belat madalkugan. Sudah katang yang kaupong namin, tulang namin, doyak kasi matuwa namin. Hok may tumapon namin at tumanyan. Sa kasunod sa mahuwagtiya. Kung asa ulaw na jagaro ni nagtutuwa namin, ipasang tamin. Sa mga sa lumpilong parang ako pakurasan sa magpagkadiya. Asa mga kami kami ko punya lang anon. Manipuli ulang namin yun, may damang kunda pangaliatan. Mga liyan kita sa kunda to duhani, kunda sa saklan. Mari kita mahita, oh Tuhan para siroha, oh Tuhan para siroha si parholon buluni. Oh Tuhan para siroha si parholon buluni. Jakono gagasan kaporsiado tapay na ima Jesus Kristus Tuhata bahwa naro dengan tanah diok dari Kristus dari na masangabi juga kesapak kerimono tarungot temason nari ima datutuat kau ima opu julis guru turia asa disi juga negara dia juga kesak kami pay maro Tuhan lau pay ekon akan amate markang yang mahida ali juga tak aman nami Puro na panguluan alap na mati. Pangulo maadungan nanon. Porseado di ayon yanak mo jala makirin do ibana di hamuluan na manotong. Kaluang ibana siya sa luhurat ni dosa. Asa ditikki hari ayoni pasidoho ibana di gagasan hamuluan mo. Mariti Yesus Kristus anak mo Tuhan nami. Diwata na mangulo jala mana amarwa sorapon.
di bagasan kopi berbadia. Amin. Bisa berkristus imaho, aibara do nama Joho, sayang dia maka suruh-suruan nama buat jalan mengirik ko sahat wapuan ni si Abraham. Amin. Tuhan, leho mabarian nama notong, jala sayang dia mah hati romo madongani ibara. Amin. Ali Gusya Gurni sirang mahosiap kami berhak mahosiap kutamon jala bongok mau madon nabadiai tinggal homaru rapat tangisanon jala halasong ma ano na pinar bagai-bagai saat rodi saliling ni liling na. Amin. Nasa matutukan nasa itu. Toro dope nasiati diha sapuran rea ikeham padung sai sayo persea aini mata manjohamu Tuhan sorangan situ Tuata Yesus Kristus do situ tu na udo ko tuamu dang nagadday may molo sumada bu jalamat itu tanah asa gudang perbuina sanare nang tapasa ma na tu to tinganan predenan naon songon Kristus nang tuat tu hamatian dongi hehe bana di bagasan hamuliaon songoni manang na tu ton payon na tu hamulon nang anotong martang yang mahita Ali di batana markuaso jala para siroha di bagas tangan modo hanguduan ng hamatian namin o sa diri do na magjo na tuwa nami o mula tuwa di bagas sa ni roha nang tekonon nami pamatang na tuti na boron upay mahami do hayon na songon Kristus nang parjulo hehe siya tonga-tongan yak kanamati atong saya si maroham miday ibana le Tuhan jalajak ko may ibana tuakwam mo Marite Kristus Tuhan nami. Amin. Alas tuma baskan itu ani rodi saliling ni liling na. Amin. Sayang dia mah hinadinggan ng tarsuan salingin dingguluin na tuwat taon marbungaram may songon khusus ni bungaon. Amin. Ali gursia gurning nunga ditinggal ko tanoon nunga ditinggal ko jabuni na toras mo mangulo mahawala niyo di jabuni amatta di bata. Amin. Alay gursiya gurning na hinahulungan markita na mabuat tadha manangan ni Kristuson sa ibongo ako to hanguluan na manotong di bagasan warni amado anak do to di porbadia. Amin. Di Parma